U prijatnom ambijentu Mitrovačke galerije, među slikama Lazara Vozarevića, svoje poetike su na književnoj večeri ukrstile Laura Barna, književnica iz Beograda, i Željka Avrić, srpsko-mitrovačka pesnikinja. Na književnoj večeri pisac i pesnik su hroničar i Orfejeva lira. Bilo je reči o nadahnuću, posvećenosti tematici i motivima njihovih dela, očuvanju kulturnog nasleđa, pesničkom jeziku, tragizmu, lepoti i sve to uz prozne i pesničke ilustracije Laure Barne i Željke Avrić. Željka, hvala vam što govorite za Gradsku M televiziju i neka prvo pitanje bude kako ste došli uopšte na ideju da realizujete ovo književno veče i to baš sa Laurom Barna? Lauru i mene, osim iste godine rođenja i bavljenja književnim radom i nekih sličnih životnih i stavova i umetničkih, na kraju vezuje i prijateljstvo iz prvog i drugog razreda gimnazije. Nas dve smo išli za istu gimnaziju, Banjalučku. Nakon druge godine ona se odselila za Split. Školovala se u Splitu i Beogradu. Ja sam studirala u Novom Sadu i posle nekih 30 i koje godine, zahvaljujući ovim čuvenim društvenim mrežama, mi smo se ponovo pronašle i shvatile smo da se obe bavimo pisanjem i kad smo se srele, ispostavilo se da onih 30 godina apsolutno nije ni postojala. Znači, bliskost koja je postojala onim mladalačkim ranim godinama apsolutno je postoji danas. Došli smo na ideju da udružimo naše stvaranje zato što je ona tipični, odnosno isključivi romanopisac, odnosno pripovedač. Ja sam isključivi pesnik i evo u ovo vreme kada književnici koji su uglavnom individualisti, svi nešto guraju neku svoju priču, nas dve smo rešile da ta priča bude zajednička. Vi ste pesnikinja, pa se samo nameće pitanje zašto ste se baš opredelili za poeziju, šta vas pokreće u stvaralaštvu i koji je to osnovni element? Pa evo, zašto baš poezija? Zato što je poezija u stvari nešto što ide in medias res, znači ona tuče pravu stomak ili u čelo kako hoćete. Nešto što je toliko, da ja tako kažem, moćno, znači puno se radi, puno se traga, puno se istražuje i kratka je, jednostavno, prosto je forma koja meni odgovara. Znači, valjda izrazom, najviše izrazom. Šta me pokreće u stvaranju? Pa najviše strast. Za sve što radite u životu treba vam strast. Strast je dobra kad je kreativna, kad je pokretačka, kad ne ruši, ali nego je stvaranje. I naravno igra. Jer u toj strasti, u tom traganju, odnosno u pisanju poezije, pesnik je prinuđen da stalno traga za tom jednom savršenom reči, koja mu uvek nedostaje, koja mu uvek, ja kažem, ne na vrh jezika, nego na vrh pera, da napravi nešto što on lično treba da bude zadovoljan njim. Boja, zvuk i pevanje u muškom rodu su specifične odlike vaše poezije. Zašto? Ne samo i boja i zvuk i pevanje, ima još tu dosta nekih karakteristika. Pevanje na oba izgovora srpskog jezika, na primjer, odnosno pisanje na oba izgovora srpskog jezika. Pisanje iz ugla, znači, starca, deteta. Prosto volim da uđem u tuđu kožu, da vidim kako taj neko drugi razmišlja. Jednostavno. Zašto boja i zvuk? Zvukom sam opsednuta još od prošle zbirke, gde je čitav jedan ciklus nosi naziv Zvuci, a u ovoj zbirci, znači koju pripremim, koja bi sad na leto trebala da izađe iz štampe, takođe su ciklusi, nose nazive zvukova u smislu šaputanja, melodije, krici. Zašto boja? To je u stvari spajanje čula, znači jedna senzacija koja se zove sinestezija. Zašto ne bi jedno čulo moglo da provocira drugo, ili jedan doživljaj provocira drugo, ili na kraju jedno umetničko delo da provocira nastanak drugog umetničkog dela. Meni se to sviđa, ja to volim, prosto me neki film ili slika ili zvuk ili miris nečega asocira da ja napišem moje malo umetničko delo. Na kraju, kakva je misija pesnika i ima li poezija budućnost? Ima, ja sam se to uverila na književnim večerima gde sam imala priliku da sretnem mnogo mladih ljudi koji vole, koji pišu, koji čitaju, samo im treba pružiti priliku. Kakva je misija pesnika? Pa pre svega, misija pesnika je da očuva jezik. Znači, to je misija uopšte književnika svakoga, posebno pesnika. Znači, da očuva srpski jezik, bez jezika nema pre svega ni kulture, ni nacionalnog identiteta.
Laura, kroz vaše knjige dominiraju umetničke teme i sudbine umetnika koji su obeležili određene epohe. Uglavnom su to tragične sudbine usled okolnosti koje su ih determinisale. Šta vas motiviše da svoje literarne teme bazirate baš na umetnostima? Možda jedini onako primarni razlog zato što sam po profesiji baznoj istoričar umetnosti, pa mi je to nekako najbliža tema zapravo. Ali ne samo to, nego mi se čini da nekako celokupno čovečanstvo i civilizacije na kraju determiniše kultura, odnosno jedna podstavka kulture, to jest umetnost. I nekako kad pogledamo od praistorije do danas, čovjek ima potrebu da se izrazi lepim i čovjek ima potrebu da svoje utilitarne predmete nekako ukrasi i da budu i njemu i drugima bolji. E sad, problem je što je mene zaintrigiralo, što su te sudbine tih velikih umetnika i genija zapravo nesvaćene u okolini u kojoj su živeli i samim tim su stvarali jednu vrstu tragizma, odnosno bili su prilično tragične sudbine, tako da onaj ko je činio jednu epohu, dao je epitet zlatna epoha, je u stvari najtragičnije živeo. I to su kroz moje romani, to su likovi, mogu da kažem, na primer, evo reći ću, naš čuveni pesnik Laza Kostić, koji je bio eksperimentator umetnosti, odnosno poezije u to vreme i apsolutno nesvaćen u to vreme. Kosta Miličević, koji je bio prvi srpski impresionista, odnosno takođe eksperimentator umetnosti u tom srpskom umetničkom eksperimentu. Tu su naučnik jedan o kome ćemo večeras da govorimo, istoričar religije i kulture, Veselin Čajkanović, Anica Savić-Rebac, Isidora Sekulić, Ksenija Tanasijević i niz drugih likova koji su negde kao pratioci tih glavnih stožera koji sam pomenula, glavnih likova kroz moje romane. Ali svi oni imaju, kažem, toliko tragične sudbine da je mene to privuklo da neko jednu epohu učini zlatnom, a da nema razumevanje pre svega okoline u kojoj je trenutno živeo. Naravno, kad danas govorimo o Van Goghu, koji je bio više gladan nego sit, danas se njegove slike prodaju, on bi mogao ceo život da živi od jedne prodaje slika. Ali je trebalo preživeti svoj period i naravno nije dočekao to, za života je prodao samo jednu sliku i ta sudbina tih čak i velikih umova kao što su Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, se provlače kao neke paralele sa našim umetnicima. I nema tu neke velike razlike, njihove samo su bile okolnosti različite, na primjer Italija, Holandija je bila bogatija, Srbija je bila tako kako jeste i eto to je otprilike me to zaokuplja, taj tragizam. Lepota je dominantna u vašim delima što je vezano i za umetnost, ali van tematskih okvira vi negujete i lepotu jezika. Koliko je važna upravo ta misija pisca, čuvanje i negovanje jezika za očuvanje nacionalnog identiteta? Nešto, znate kako, nekako mi se, ali to je tako brzinski ide da jezik gubi svoju sočnost i gubi svoju lepotu zapravo. Nekako se svodi sve više na taj SMS jezik ili Viber jezik ili WhatsApp jezik ili ne znam nija kako, to je ta neka brzinska komunikacija gde smo mi mnoge reči na silu izbacili iz svog govora. E sad ono što ja pokušavam da sve te reči vratim i da u kontekstu nečega što se zove po onom osnovnom načelu Laze Kostića lepo, dobro i korisno. Mi smo izbacili ova prva dve stavke, lepo i dobro, ostali smo samo korisni. Koristimo veoma malo reči i naravno uspevom da može čovjek da se sporazume sa 300 reči, ali sve one reči koje zvuče kao arhaizmi nekako pokušavam da ih vratim i da ih stilski uklopim u svoje radove. Pitala sam Željku da li poezija ima budućnost, a vas pitam da li proza ima budućnost i da li se u Srbiji dovoljno čita? Stalno je taj neki strah od prevagnjenja interneta i nešto što se zove da ćemo mi čitati sa tableta ili ne znam nija. Mislim da će se sve više ljudi vraćati knjizi i da jednostavno knjiga ne može da izumre i mora da postoji u takvom obliku kakvom jeste, jer je to njena suština zapravo.
to je... Na kraju, da li razmišljate o čitaocima dok pišete? Nažalost, znate šta, to će mnogi čitaoci da mi zamere, ali ja zaista, evo sad večeras imamo književno veče, ja stvarno volim čitaoci i volim interakcije te, ali ne mogu jednostavno da razmišljam, što bi rekao Ivo Andrić, zatvorena sam u svoju prokletu avliju i dok pišem jednostavno sam sva u to skoncentrisana, jer ne mogu da pravim kompromise niti sa samom sobom, niti sa čitaocima koji u ovom trenutku, vi sami znate, su preplavljeni, većina čitalaca, ne mogu da govorimo svima, medijskim tim jakim uticajima koji su nekad ovakvi, nekad onakvi. Znači moram da imam svoju, ono što sam rekla na početku, Laze Kostića, osnovno načelo lepo, dobro i korisno, i toga se pridržavam.